qhipasataqa ukachaw misturas karkini qhipasata ukawa achumakita utqas karkini primer sataqa perdido haykuma karaki hilatanaka uñihasiparaki entonces haykual llaqt'ata ukuruqa pasaparaki ukurunaka altiplano. Provincia Camacho markanxa utqarakiwa qhirwa markapa ukamaraki altiplano Thaya patapasa. Hichasti, altiplano Thaya patarakanxa yapunakaw ch'uqi hilpachaqa. Ukamakipana. Aka diciembre pasi qaltanwa altiplano uraqinakaruw juyphirata. Ch'uqaqniyaw al surankan ukarupiniw purxatawinakampixa. Aka jallu purxatawinakampixa kutjtaskiwa ukampisa ch'uqiqa t'unaratakipininiw sasawa subalcalde distrito Pacaures marcana itpirinakatxa. Comunidad nakaja de distrito Tajani, distrito Pacaures, distrito Chasque, hay cual lugar nak altiplano, ¿no? Hay parte, pero vale chakan este hanere que wali kiskaraki, entonces askichawinaka, no nakaja kimsa municipio ha walimpe, altiplano hay como ernaka práctico ta hay parte altiplano ma kita qatasipta hay como kota. Subalcalde Félix Choque Irpirija, ukamaraki autoridades comunales itpirinakatxa aruskipatarakiwa askichawinaka jichhaxa, juyphimpi purxatawinakampixa, markanxa niakaja juyphix llakitaparakchaja. Yamakisa sarawinakampiwa yaqipa chaqanakansti achawinakaruja akach'amanchapjaraki nairja sarawinakaja hanikipuniw armanukutakiti pachampej ukamarakiwa akaj sarayata sarakiwa. Uka purxatawinakampixa pero jikqxatañataki siempre pone hanere que utjarakiti siempre pone hat apnaqabete chatimonakan armqapakiraki o qacha nairja awilto naka kanakawa sapa paxi como am tasepirita naka waqtampi awasir mara sarnaxt afirita haykonaka pero chachanakanse armataki haraki yaqipchaqanqa sarta chipkaraki ukambe con purxatawinakampixa ma creencia cultura kama apnaqapi panaka municipio nqa distrito igualmente apnaqaparaki hayko kiwa